Bigaluan na sa tamok na yapag ganutun na di tumatangka pigirian sa midakal. Anong pa na mga tawa di mamagugot sa puderang kataami sa iyong kahayatan tayyiba, hayatan sa'ida kapag intaw ayamanan niyan ng kapigirian. Gitu ya itu akan terumpiat dengan mga ulama. Nama nagyang kutwa kalak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian itu dua yang manian nakaturumpia sisa game kaya dunia. Inalay panagyang kutwa isa pa mga ulama laysa as-sa'id alladhi tus'iduhu dunya. Anaba tingin nakaturumpia udi nakapipia ginawa. Nagyang kutwa yang mananian. Namyak kalagyang kutwa at niyan. Udi na tatagumpia yang kutwa din yan di dunia. Ay sarap na miyakuan yan sa tamo. Ay sarap na miyakuan yan sa palato. Ay sarap na miyakuan yan sa barandiya ko dunia. Anna as-sa'id alladhi yanju minan nar. Mata natigal yan kaya ulama. Ayat itu katugumpia. Ayat itu kapipia ginawa. Nagyang kutwa tawa piniligas yan ang ginawa niyan si sabihan kutwa naraka. Wabya kami katamu ko dunia. Wabia miyakuan ka sumala ka na to ko dunia. Amay kasana ya kudusan ka na sumala ka Allah subhanahu. Ginan mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat itu atawa miyaguntong. Ayat itu atawa mitugumpia. Ayat itu atawa miyakapasok ya pagintaw niyan si sabihan kaya dunia. Nagyang kuto atawa minilidas yan. Minilidas yan na ginawa niyan si naraka. Anto na dalil mga ulit mo Allah. Nasukaturu Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat dalil na sukaturu Allah. Urian no kapugintaw tanu sa iyang kaya dunia napya kisabutan ng anu Allah manusia tanu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tulang manuk yaman subhanahu Allah sanyawana palel perkataan sama. Dia bisa bibigan tanu akan tumumpian apa gawaan tanu kaseged tanu ku kapatay. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Na itu manamidin sa tarotok ati Allah. Semua balas kiran sisa nung anak kiamah. Faman zuhzi'a 'anil nar. Nasadun sa tao ang makalidas kung naraka. Mawat kung naraka. Bilidas yan na ginawa niyan si kung naraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Ang makasunod sa kanyan, kung makasunod sa kanyang kusba, nagigitawa niya. Ayat tawat itu niya guntung na niya kalidas kung naraka na niya kasunod. Anda sabab na isualo nga na mori, nagigitip tugigidan tanong sa dayo. Di dunia na temporary kawiyawiyan, may kadika minidas sa ginawang kasi kung naraka jahannam, na di ka makasulid sa ito surga na duwan yang kanina manusia, kung kapakataliwamang kasi sa nga na mori, baka mabipan si sariyang kaya dunia pakayakyaran ka Allah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dapat kawiyawiyan kudunya atik wallah ilunta na matag sagad akapit ya gitu. Urip mo Allah. Sasabutan maka agyang kaya dunya na temporary. Sasabutan maka agyang kaya dunya na matag sagad sa Yesus.